Sanibonani guys. Sila just because sifuna ukwenza i-public apology because ngimfakele uDavid kwi-post and naye upostile but mina ngabhala ngendaba yase Home Affairs 75 rand. Kona konke ngikubhalile lapha kwi-post bengaqondile ukulimaza South Africa, bengaqondile ukuprovoke South Africa, kodwa bengibhala ngoba mina bengidlalela because ngihlezi imposter ngidlalela and mina akaze ngithuke umuntu e-social media, akaze ngixabane namuntu ku-social media. Lento ka-75 rand engiyibhalile ukuthi uDavid sobuya naye ahamba yoshada South Africa then abese ayahlala azinze bekade ngidlala. That's why ngiyipostile ngaphese ngayidelete ngoba ngibone indlela esekwenzeka ngayo ku-comment section ukuthi abantu bese bediniwe bekhomenta, abanye bathi uDavid uzobuya seyibhokisi, uzoshona, bazombulala, abanye bathi nami ngizofa, ngizobulawa. Kubuhlungu ngoba manje isize yahamba to an extent abantu sebebona ukuthi thina kumele sifele ukuthi siyathandana, kanti mina bengidlala and ngiyasho namanje bengidlala. Ingakho i-post ngiyidelethile ukube bengiserious, i-post bengizoyigcina namanje sakhona. Bengiyipost mhlambe bena 15 minutes then ngayidelete because bengibona ama-comment ase too much. So abantu ba screenshot-a, maybe screenshot abantu isiyaqala ke into esiba serious to David ngimbeka kwi-risk and nami ngizibeka kwi-risk, abanye bathi bazomthuma uphuthu uzohamba uyephinda kube seyibhokisi. Shuthi kahle kahle sifelane, sifela uthando njengamanje. So nje angifuna amanga, ngibhlungu, sibhlungu, kubhlungu ukuthi kuyona yonke into eyenzakalayo sifela ukuthi soba uthu siyathandana because kade besho abanye ukuthi mina ngidayisizwe. Lapho mina ngaqala ukuthandana noDavid ngo-2021, ingabo bikhona ngisho into ye-match ngiqala ukujula noDavid, but sekuthiwa manje ngidayisizwe, mina nginika abantu bokufika izwe nje ngiyazenzela. So guys, angifuna amanga, ngiyaxolisa and sengiyabona ukuthi asisekho safe ngoba abantu bathini, bathi bazosibulala soba uthuna ukuze basikhombise ukuthi sina siyilutho. So nje ngiyaxolisa kule post engiyipostile. Mengabe ngifela uthando kulungile, mengabe ngifela indoda yami kulungile, kodwa ngizoxolisa kwi-South Africa yonke ukuthi lento engiyibhalile bengayibhaleli mina ukuthi ngifuna ukuniprovoke noma ngifuna ukunibona ukuthi nizokwenzani. Bengiposta ngoba ngiyidlalela and nasekhaya bengeke bangifika ngibatshela ukuthi ngisayi-Home Affairs ngiyoshada bese bayayivuma leyo nto leyo. Uma bengekasayivuma leyo nto leyo, umndeni wami ungeke uzovuma leyo nto leyo, bengiyidlalela mina. So ngize la ngoba ngizoxolisa. Sanibonani South Africa. Indlela uBaby ushiyo ngayo ukuthi nami ngiyaxolisa kakhulu, kodwa ukuxolisa kwami kuhamba nenkulumo. Ipost izolo Lungile uyipostile ayikho serious and miyamazi Lungile hlezi nje yaposta, hlezi ayidlalela njalo. So izolo into yenzekile is like mina bengiyohamba ngirenew i-passport yami ngoba abantu baningi ngaphuma eMzansi bacabanga ukuthi mina ngibaleka umhla ka-30 kuJuni. Ngibaleki mina, ngaphuma nephisi ngisho ukuthi ngiza lana ngiyolungisa izinto zami zibe zihambi kahle. And nokunye kumele nikhumbule ukuthi mina bengijima i-Virgin Active, i-Virgin Active abavumi ukujima khona if awunawo amaphepha. Kodwa abantu isikhathi ngihamba mina abantu bakhuluma kakhulu ukuthi mina angina amaphepha just wangibaleka. Cha, that's not true. Izolo Ulungile ukuposta uveza le passport yami ukubavezela ukuthi sekuyalunga ngoba isikhathi ngisengilana abantu bakhuluma ukuthi mina kumele ngize ngapha ngilungise amaphepha and after sengilusile amaphepha ngihambe ngijike ngisemuva. So angiboni kube ukhona inkinga ukuthi ngiveze mina i-passport ukuthi nginami. Ngifuna ukuvezela la abantu bebakhuluma ukuthi mina ngakhibela ingwenya ngiza ngapha ngoba nginayo amaphepha. Cha, mina hlezi ngikibela amabhano injalo Durban to Cape Town, Durban to Johannesburg. So ayikho ibhano zolikibela if awunawo amaphepha. Mina ngisebenzisa i-passport, ngiyayikhokhela i-visa, ngiyakhokha yonke into. If ngibona eSouth Africa ngihlala ngiyazi ukuthi nginayo yonke into, yabo. So into yenzekile izolo biphutha and vele after 15 minutes sabona ukuthi eMzansi ngathi abantu sebayidiniwe bayithathe serious. Ulungile washesha wayidelete. So siyaxolisa kakhulu if ukhona into siyenzile wrong, siyaxolisa kakhulu. Andinokunye mina ayikho into ngiyenzayo, ayikho. Mina umsebenzi wami omkhulu ula ekhaya, angiyenzi lutho mina. Mawungibona ngizofika eSouth Africa ngizofika ngizovakasha
futhi ngihlala mhlambe u6 months noma ivisa yami vele ya 6 months noma u3 ngijike futhi ngize la ekhaya. Kodwa leyinye ngahamba ngoJuni ngahamba ngayiveza ukuthi ngiyahamba yabo ngoba ulungile ngiyaqala nje ukumshiya yedwa njalo uma ngihamba mele ngibe ukhona umuntu omunye umbhekayo. So nokunye nje kahle guys, if sizofela uthando it's fine. Eva nami ngiyalivuma lokho. If abantu bazongibulala ngoba ngitshola nomuntu wase South Africa nginankinga nalokho. It's fine ngoba kade baqalile. Abaqali namhlanje ukuthi hayi sizokubulala mawufika ngapha no. Kade bebasho. Umuntu ngihlangana naye imola nje lokuthi wena uthathela usisi wethu. Yabo. Abanye bebangikhombe ngispam. Eclubini mangena eclubini abanye bakhipha ispam ukuthi bazongibulala mina ngoba ngijola nosisi wabo. So ile ndo abaqala ukuyenza. So mina ke is fine if bazongibulala ngoba ngijola nolungile it's okay ngoba mina ulungile ngiyamthanda. And angipretend mina ngiyamthanda. Yabo. Kodwa lokwenzekile izolo siyaxolisa kakhulu nje. Siyacela nje guys ngamanje sibe siplanile ngoba ulungile uyambona indlela uyiyona. La walimazwe icontent kuyenza icontent lana wow. Yabo. So mungahlale nibuze imibuzo ukuthi kwenzakalani indoda siyakushaya nani ngoba hlezi basho njalo. And even ngisho khona izinto ethi singafuna ukuzidisclose ku social media. Even ngisho ilo indaba zama passports. I-passport njoba sesibhizi zama passports ingoba sifuna ukutravel sibone more countries experience zonke izinto. So that's why Izola was so excited ukuthi i-passport za David is right. And futhi bengikhohle ukusho ukunye ukuthi thina before sibuyele eSouth Africa sifuna sidlule Uganda, siye Kenya, siye neRwanda. Yabo, sidlule khona lapho. Ngoba nangalena sinaba abantu basithandayo. Yabo. So ilokho kwenze ukuthi umuntu aveze iPassport. I think indaba ayikho kuiPassport, indaba enkulu ikuyi-caption. Caption le ulungile uyibalile. So guys siyaxolisa kakhulu nje thina sithanda inkinga abantu bayasithuka sishiye indaba zabo sikubeke nomsebenzi siyenzele into yethu without kahle into yethu ayina umsindo. Umuntu mawuzosithuka usitsholo ukuthi isifebe ulungile kade bamtshela vele ukuthi uyisifebe ukuthi udayiswa guys. So mina nje ilokho bayadifuna ukusho ukuxolisa about iHome Affairs. Kulento nje ngibhalile ngixolisa ngokuthi ngibhale indaba ya 75 rand yokuthi uDavid Swamba soshada bese yazinza eSouth Africa. Ngiyaxolisela lokho kodwa engikushoyo noma ngathiwa seniyazama ke ukumbulala noma ukusibulala nisikhombisa ukuthi mina ni powerful kangakanani nisibulale sazi ukuthi senazi ukuthi sixolisile sasho ukuthi mekuthi sofela uthando kulungile vele ngasho ngathi mina ngiyofala kufa khona uDavid naye uyofala kufa khona mina it's fine kulungile shuthi ke isona sikhathi lesokuthi ke sife ke manje ngoba senishilo ukuthi nina nisenesibambela uzungu ukuthi meke mina ngabuya naye ngeze South Africa uzobuya ngebhokisi noma nawe nizofana noba uthini. It's fine. Get it man. Get it. Eva kuseni bengimtshela ubhuti ukuthi khona into seyenzeka manje ngoba le post sipostile izolo. Mina wangibuza ke mina ngizoyenza njani. Mina if ngizofela wena nginankinga. Anginankinga ukuthi uNkulunkulu ukhona. Usibhekile. Usibhekile. Angithi yonke abayilindelele ukuthi bafuna ukubona sit down manje si shift ifocus kwi happiness yethu. Yonke ebajabulisa njengamanje le. Because mina angikhalizwa ukuthi mhlambe hayi ngiyaxolisa into engibhalile ukuthi kubhlungu ngikhalisele ukuthi sifike kanjani ekubulalaneni. Umbulala kanjani omunye umuntu ngoba indaba yamaphepha vele kwathiwa kudingeka amaphepha unawo vele bekade nawo sonke lesikhathi nabehlezi sihamba seCape Town sovasha eCape Town egibela ibhanoyi benawo amaphepha but iyabonakala lento ukuthi hayi it's not about amaphepha it's about inzondo asifunwa siyazondwa baseka lokho sesikhulumile sekwanele kuzwakele ngiyaxolisa into engibhalile ngiyazehlisa phambi kwenu abantu base South Africa I hope yonke into izoqhubeka ihambe kahle ne-content yami izoqhubeka ngiyiposta kade ngiyiposta sengidlulile siyabonga kulabo asithandayo asikhombisa uthando ngiyabonga siyabonga kakhulu guys so ngizoba live anytime soon sikhulume nezinye izinto sikhulume nge-content yethu siqhubeke nendlela kade senza ngayo ngiyanithanda kakhulu guys niqhubeke nisupport nasoqhubeka sinenzele into right siyabonga
asikwanzi Manda Manda wethu comrades ngiyabingelela igama lami uMusa Mhlongo ubeseshindu somlongo no comrades sinokubambisana ukuthi yakhulu namaphoyisa namhlanje kade sikhuluma no station commander bama police station lawa akilela bathi ke every day banikwe instruction yokuthi wonke ama police station awaveza ukuthi abophe ama foreigner amangaka so sijabule kakhulu ngoba singayazi lo sithola manje so lokhu kwethu ke sikwenzayo sithi thina ke umthetho wezabasebenzi noma immigration uthi mawu-add funa ubophe nomuntu oqashe loyo muntu because lo muntu akaziqashi so uma ngabe sibophe nje 5 la overboard okunye kuzobe sekulandela bazozikhiphela bona abantu lokho ngeke sikwenzeke ngenkani amaphoyisa azobe sisiza kuwona ekufunani kwazi-ke ma-comrades ukuthi namhlanje sokwenza sure ukuthi abantu bahamba sebetholile ithuba lokuthi baqasheke okunye comrades ekufunani kwazi ukuthi sesihambile kulesonto nje besida e-overboard ngicabanga ukuthi kwi-social media niyayibona ama-videos esiwafakayo sila zikhona iy'ndawo ezithe sicela silethe abantu but sathi sicela ungabalethi singakamashi sizomasha bese siyanikeza abantu ngolesihlanu ekuseni so sezikhona inkampani esezithe ziyabadinga abantu sikhuluma nge-Shell Garage elapha phezulu i-Shell Garage yayithe idinga abantu abawu-10 inkinga-ke ebekhona e-Shell Garage sithe sesihambile babiza abantu base-South Africa babasayinisa ama-contracts noma ama-letters athi we are happy ngokusebenza nabantu bangaphandle so base balimala lapho kubudlelwane sasithi siyabakha ngoba sasithi thina sizokwazi ukuthi sibalethe abantu on Friday esesizokwenza khona sesizoyoyidimanda-ke imisebenzi manje ngoba kade sithi sifuna ukuyenza ngendlela e-polite ukuthi sikhulumisane nabo so njengoba sebenze kanjalo-ke sebelethe ukuthi kuthini comrades njengoba sila imakhaya besayabuya futhi zonke le iy'tolo esesigene kuzona siyazazi kunabantu abasebenza ngaphakathi abasinika yonke information right njengoba sisesila for 7 days sisazobazuma ikhona indlela esontetho communicate kanjani leso vele sifike khona bengasilindele but for today sizodemonstrator and lezi ezinye indawo already seziyabadinga abanye abantu esizitholile yaba lapha Roman Pit ekhawunteni bekhona abantu abawu2 akho umuntu omunye okusho ukuthini wonke umuntu osesitolo uyigwarekore ukuthi baqashisiwe siyakwazi lokho sithe singaphaka sinemgoqweni basisendele uWhatsApp basitshela naba bakhona right ukuthi lesifuna ukuyenza umzabalazo noma imuphi unama stages mawuzabalaza unama stages wathathayo istage sokuqala yilesi esesibili istage lesesiyingozi so isona lesesiyingozi kumele sekusona manje ngoba lesi banqaba ukuthi senze abayifunayo so comrades njengoba nginitshela nje ukuthi asifocuseni kwi-goal yethu yokuthi sifuna kuqashwe abantu right uyabona I can tell you now tomorrow kunabantu esobesihamba nabo siyobafaka emsebenzini beyongena emsebenzini njengoba nje kade sisho ukuthi uma kuwukuthi si-LLE akho umuntu oqashiwe la ningaphinde nize lesikhona that's the guarantee we give you lento esenza will not do it for the first time and baningi abantu indawo esesidlule kuzona bakwazi ukuthi baqasheke njengoba sizosuka manje siya lapha erobotini wonke lama-business kuyimanje frustrated amanye avala iminyango awungitsheleke ubani ongakhetha ukuvala isitolo sakhe for 7 days kunokuthi akhiphe ama-foreigner from base-South Africa so that's our focus iyona focus yethu esinayo le njengoba nje sizana we knew they're going to close doors we knew ukuthi bazowathatha amanye bawafihle so let us focus on that comrades i-goal yethu ukuthi kuqashwe abantu so ngizocela manje sizocula siphindele emgwaqweni siya lapha erobotini uyabona lapha erobotini
kunenqwaba ey'tolo ucatlesa iy'tolo zizonke zihlangene mhlawumbe u-90% aba-foreigners. So asambele comrades singene ngomgwaqo siye robotini, we will then give a clear instruction ukuthi kuzokwenzeka kanjani. Once we do that, I guarantee you akekho ngeke kwenzeka imahla iphele kukhona abantu abangaqashiwe. Siyabonga comrade Cele. Iphoyisa mela lifone yokungena la liyakholoza impela usho ukuthi indaweni nabantu bokufika le. Angela kanjani amaphoyisa wonke? Uthi umphakathi yebo umphakathi thina sithi kuthiwa abona umuthi yebo isasharani Nasi le ndawo kunqatshwa ukuthi kungene kuyona. umshana man umshayelani umsini phoyisa lo umshayelani bo umshayelani lo phoyisa lo ufaka la eveleni umshayelani nangu bafo ngishayele mina phoyisa ukuzwela umfowethu lo akenhlala Ila ngoDisemba bangithreatenisha ngokuthi bazongisa enkantolo. Bafuna ukuvimba ukuthi sisebenze, bathi asibuye sizoconnecta ama-illegal connections. Awungitshela ukubani umuntu ophilayo ekhaya ongaye enkantolo ethi ugovernment akahamba yo reconnect ama-illegal connections. Illegal connection iyakutshela ukuthi it's an illegal connection. So how do you then say you want to compel government ukuthi ahamba yo? You see, so sometimes well bafundile asina problem nabo,
ba ama-organization ba ama-lawyers but imfundo yabo to be quite honest ayingaphazamisi inhlalo yabantu base-South Africa ngoba into engiyibukayo manje ukuthi we've got organizations here who should be protecting yabona if kuthiwa they are taking me to task ngokuthi nina la nihlezi khona nihleli kahle ngabe anginaproblem useri khona la ngisebenza nawo khona ngapha eSlovo sisebenza kahle kabi nawo because ba protect ama-interest abantu base-South Africa. Every time bathi government developer abantu base-South Africa and I listen to them because bakhuluma abantu base-South Africa. Angizokulalela useri mina uzongitshela ngama-undocumented foreign nationals. They can take me to court, it's fine. But anginazi indlebe zokulalela ngibuya kwi-operation indlebe zami zake zavaleka. So anginazi isikhathi sokulalela useri uzongitshela ngama-undocumented foreign nationals. Like to be quite honest. And angizokuqala namhlanje ukulalela useri ezongitshela ngama-undocumented foreign nationals. Because even if the constitution yethu says South Africa belongs to all to live in it. Imthetho South Africa futhi recognizer illegal immigration umthetho South Africa or recognize ama-undocumented ukuthi it's a criminal element. So now ayikwazi umthetho ukuthi ethi akukho emthethweni ukuba South Africa illegal bese umuntu ezongitshela ukuthi South Africa belongs to all who live in it ayithi undocumented foreign nationals. So now ama-lawyers kazoyichaza ngendlela echaza ngawo it's fine kodwa bangaphazamisa ukusebenza kwethu because thina kufuneka siprotect ama-residents against all criminal activities that are happening here. But ke ngizobuyela kwi-legal team kwi-department bazosi-advise nge-way forward ukuthi kufuneke kube yini. But njengoba nisho nje ukuthi if kunama-services la esiwanikeza ama-undocumented foreign nationals hayi then we will remove them lo ma-services lawo yena ke uzobona ukuthi ubasiza kanjani ngoba ubathanda ukudlula thina sonke manje emhlabeni. Kuyafana ngoba bazohamba beyoqhuma sizolwa sithini ngoba baningi bona bayahamba niyawukhipha ugesi bawufaka. No ingakho ngizobuya nje khululekani cha ukubuya ke ngizobuya baningi thina sibancane and baningi bazoshisa vele hayi fasaka bashise ukuhamba phela vele sizohamba hayi abashisa thina mabe onisisa ngeke phela sibastop because bayazona ukukhipha kwentamba bazoyofaka ukubuya khona ukubuya ke hayi bayibuyo MMC siyamkhombisa intambo yabo la ihamba khona eyikhipha straight yona okay ekhishwa yonke sokume esikujini man ikuphi lentambo ekhona ihamba la ila groundini isuka isuka ngale sikujini ngaphandle emgwaqweni uzokwethu isa ngapha. Oh, okay, no, it's fine. Masibuya sobuya sodila nalokho. Angizomkhombisa. uzobuya nini cela ukubuza. No, asikwazi ukuyi-communicate ngoba immediately ayi-communicate sokutshela njengoba kubhaliwe futhi. Amandla yaphela kade nisathe ukubachilizisa kacane sos. Hayi futhi sobuya No kuzoba soon. No angithi iyona into okufuneka iyona authority okufuneka siyistempe. Ukuthi akekho umuntu ozosuka ezweni lakhe azo intimidate terrorize abantu bala. Azorentisa bakhuluma amanzi bazowathatha namhlanje bazowathatha kahle bangena kahle nithi sebesa ngoba labo bantu kuyafana nomuntu engakubulala la atshintsha indawo ehlale Fox uzomazi ngani ngoba angeke uzimazi exactly. Na kodwa sizobuya sizohlelela. Yes abanaka banamaphepha babobheka ngabo sebaqalile sizonya emaswele Ngizobuya khulekani. Kuyafana nomnga e-police station amaphoyisa adla nabahlenza Ayabathatha babuyisa. Khulekani ngizobuya. Ukubuya khona ngizobuya khulekani. Ukubuya nje ngizobuya khulekani. Phela ngithi khona ama-building amanye athathwa uhulumeni they no longer belong to umuntu because we're not sure who owns this property, so we can't be sure which is a private property because nakhona i-living condition leyakuyona akufanele ngabe khona abantu ngisho abahlala kuyona le nto leyo. Umuntu olala kanjani imfucuza? Ano.
bakhona kodwa abantu bakhona kube nephoyisa elifikile khuluma nomunye lapho bebama Umbatha ngithe ngikhuluma naye wasivimba lapho kwaphoqa ukuthi bafake iphoyisa elilodwa ngabuza ukuthi mina why ngifake iphoyisa elilodwa because kufanele nihambe nga2 at least ngoba amaphoyisa lona elifela tshela kodwa phela sisebenzele emuva amebazi ukuthi namaphoyisa azobasiza lithe akukho muntu la lisho kanjalo ngifile report abangicele yona mina ngifite ngicele yona mina angaze ngize la noma mawugibela angaze ngene ngikhuluma nawe lapha ngapha ngibonile mina ulapha zoze kodwa lokho liqamba mama bathi ngitholile bathi ababona umuntu lo is low intatheli ngiyaqamba mama she's got no reason to qamba mama Nambe ngime lapha egetheni ngibonile hayi ukuthi mhlawumbe ngoba iphoyisa lithabe kushuthi iphoyisa lisebenza nabo ke libande lo phoyisa fanele selivulela icala phela ngeke sisebenzise isibopho kwayimani akwazi nje ukuthi mina nje ngibonile ime mala siyaqoqa bona bafuna ukuthula Mbatha ibalile iphoyisa likurepothelile igama lakho ngiyacela ukubuza leli phoyisa likurepothelile sofisa livulela icala fanele uyabona isibongo yebo ngifuna isibongo nje sengisa isibongo sephoyisa azama ukufunda yebo ngisho khona beka usambili sakhona kulabaphoyisa ngaphandle ukuthi angilinakanga kahle yazi Nama ngilibona apha bengithi ngoba bese libabonile abantu nizophuma nje. Hayi badlala ngathi wena ucanga amaphoyisa into ebalulekile ukuthi lelo phoyisa undaba sebenzela into yabo nabazi basebenzela ngoba why do you think this building was existing for so long ukhona amaphoyisa khona umasipala maningi nje amaphoyisa and we can't go leli building ngavulile sina siyasebenza la sisayela umama bayahosha yena lela hayi khona la balala khona la kuyanuka nokunuka kunjalo nje khona ke yabona kuyona ndawo ke ihlala abantu bokufika le njengamanje into eyenzakalayo bekade kunokhwa kulendlu le abavuli kodwa bakhona ngaphakathi okusolakala ukuthi kunephoyisa elifikile lafike lachiphisa lo mama lo okade ulanga phakathi ukuthi abakhiye bangavuli kuzofika bematsheni manje badala ngathi la ngeke phela sisebenzele emuva njalo ukuthi ngathi siyahlanya hayi awuthi yonke into yabe right akafuthi ngeke nginesho but ubona ama-buildings ngabe government property phela ngithi khona ama-building amanye athathwa uhulumeni they no longer belong to umuntu because we're not sure who owns this property. So we can't be sure which is a private property. Because nakhona living condition akufanele ngabe khona abantu ngisho abahlala kuyona le ndlela le. Umfucuzi umuntu olala kanjani umfucuzi? yanuka nokunuka la bakhona kodwa abantu bakhona ngithi kube nephoyisa elifikile la khuluma nomunye lapho bebama Umbatha ngithe ngikhuluma naye wasivimba lapho kwaphoqa ukuthi bafake iphoyisa elilodwa ngabuza ukuthi mina why ngifake iphoyisa elilodwa because kufanele nihambe nga2 at least ngoba amaphoyisa lona elifela tshela kodwa phela sisebenzele emuva amebazi ukuthi namaphoyisa azobasiza lithe akukho muntu la lisho kanjalo ngifile report abangicele yona mina ngifite ngicele yona mina angaze ngize la noma mawugibela angaze ngene ngikhuluma nawe lapha ngapha ngibonile mina ulapha zoze kodwa lokho liqamba mama bathi ngitholile bathi ababona umuntu lo is low intatheli ngiyaqamba mama she's got no reason to qamba mama nambe ngime lapha egetheni ngibonile hayi ukuthi mhlawumbe ngoba iphoyisa lithabe kushuthi iphoyisa lisebenza nabo ke libande lo phoyisa fanele selivulela icala phela ngeke sisebenzise isibopho kwayimani akwazi nje ukuthi mina nje ngibonile ime mala siyaqoqa bona bafuna ukuthula Mbatha ibalile iphoyisa likurepothelile igama lakho ngiyacela ukubuza leli phoyisa likurepothelile sofisa livulela icala fanele uyabona isibongo yebo ngifuna isibongo nje sengisa isibongo sephoyisa azama ukufunda yebo
ngisho khona. Bekavuka. Usihambile? Sakhona. Usakhona kulabaphoyisa ngaphandle. ukuthi angilinakanga kahle yazi Nama ngilibona but bengitsho ngoba bese libabonile abantu nizophuma nje. Hayi badlala ngathi wena ucanga amaphoyisa into ebalulekile ukuthi lelo phoyisa undaba basebenzela into yabo nabazi basebenzela ngoba why do you think this building was existing for so long ukhona amaphoyisa khona umasipala hawo maningi nje amaphoyisa and we can't go leli building ngavulile sina siyasebenza la sisayini umama bayakhohlwa. yona lela hayi khona la balala khona la kuyanuka nokunuka kunjalo nje khona-ke yabona kuyona ndawo-ke ihlala abantu bokufika le njengamanje into eyenzakalayo bekade kunokhwa kule ndlu le abavuli kodwa bakhona ngaphakathi okusolakala ukuthi kunephoyisa elifikile lafike lachiphisa lo mama lo okade ula ngaphakathi ukuthi abakhiye bangavuli kuzofika bematsheni manje ubadala ngathi la ngeke phela sisebenzele emuva njalo zonke ukuthi ngathi siyahlanya hayi awuthi yonke into yabe right